yugo maje gawa kwena wo wa se wa ba se kwano ni bi energy heri make ameni bi money ba ko ba ka ye last week ewe gbede ni kabotashi ni wo de ko de se kwano ye fo ojoba o e ba ojoba ni amenya ame lamli ke England alo shika ni ameke ba bibi ni me ko ba me shida e ba ni ke bo yo ne o na ko shela lai wu ye je ni a hele ye je me ojoba na ke wo lo kesi e be ba jo ke ba jo e ke sa eti ne ke bia me ke bi otawo nuchi mo otawo gbla otawo odoko ya no odoko la je no otawo no na o yo o la mi ke ngle bi ye ko ke ba no ke ba chu ku sun ke ya e mo ke ye lu chu aka ko obi ene me ni wasa fi ba she oni ne e she no alo amu no ko oni ba nye e she no ni ke jo oni ne she no na ka afie e sa no ba ni oba daleshi e wo me ni obi e me ko me ba shida ni me ko me hu ba ni bi mo e na ji se na ba je mo ka fe na obi na wo ba wo ka pa mo ya shi me ne wo je se wa hani ko kana ba no aba o ba no ni ko ba ko bo ni je me e ba ja no tu e yo kita shalo ni bi mo wanye wo ti wo cho si wo ba sha ma bi e ke bo nu e ke ejo e ko ni nya na bo ni je me wo i ga boss ni bo te e max we ga piero e bi ne ni wo ka du tu mo ba ba o gbe no wo ka wa bi e ne ka si pe ni wo ka du tu mo ba ba da ko no ni yo se ni wo ke anje je ke ra do
Thank you.